Nabi Masya Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah. Di Nabi Dawud cukup lemah lembut watan mensuara kebinahanangan pentingan sidusu basingan gitar biola yang tiga terjilid kebinahan jadi siat terdagalaju yang tiga terjilid kebinahan jadi siat terdagalaju Allah sikati dua laksa penerima Nabi kan penyata Allah bermacam-macam cara mukjizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Masya Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Masya Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa Allah. Di Nabi Ayyub sakit tubuh ulang panggung bintang sengsara raya ada di Ranci istri yang tak dari Bandung gaji lupa tergedi Tuhan si rogong yang hana lalu dititip mutika sabarkah dengan tak Bandung kagak
Masya Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Masya Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa